karere ka Nyagatare mu murenge wa Matimba habereye byarijije abanyarwanda benshi cyane. Gitifu akurikiranwe cyo kurya amafaranga y'izabukuru, ndavuga amafaranga yagenewe abakecuru n'abasaza. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bavuga yuko aya mafaranga yasohowe yavuye mu kigega cya leta, aho abaturage bavuga yuko kugeza izi saha batarabona ano mafaranga, bakaba basaba ubuyobozi ko bwabishyuriza ano mafaranga. Gitifu yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho kurya amafaranga y'izabukuru yagenewe abasaza n'abakecuru. Ka Ngoma munsi ya gare ya Ngoma ndetse no munsi ya stade ya Ngoma, dore yuko umugabo yagiye kugura burushete, bamuhereza burushete iriho ikinure ayimize ahita apfa. Dore yuko yamuheze mu muhogo, abagabo batanu bakamukubita ku gatuza ndetse inyama niyagaruka ahita yitaba Imana. Dore ko bamwe bavuga yuko iyi nyama bari banze kuyirya bitewe nuko yari iriho ikinure, ariko yavuze ngo reka nyirire, birangira yimize ahita apfa. Incamake y'amakuru nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Matimba ahabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Gitifu akurikiranweho icyaha cyo kurya amafaranga y'izabukuru yagenewe abakecuru n'abasaza, dore yuko ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga yuko aya mafaranga yavuye mu kigega cya leta yasohowe kugira ngo ahabwe bano bakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru badafite icyo bishoboye cyangwa badafite icyo bashoboye. Dore ko abantu abaturage bavuga yuko ayo mafaranga y'izabukuru batigeze bayabona kugeza magingo ngaya, bavuga ko bagiye gutangira iminsi mikuru nta mafaranga bafite, mu gihe ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko aya mafaranga yashyikirijwe ubuyobozi bwabo bubegereye. Ni mu gihe Gitifu akurikiranwe icyaha cyo kurya amafaranga y'izabukuru, dore yuko bavuga yuko bajya kwaka aya mafaranga bakavuga yuko amafaranga ataraza, bategereze bihanganye, nibwo bafashe icyemezo cyo kujya ku karere kubaza ano mafaranga. Bavuga yuko amafaranga yasohotse ndetse yavuye mu kigega cya leta, nibwo Gitifu bahise bajya kumurega kugeza izi saha ari gukurikiranwaho icyaha cyo kurya amafaranga y'izabukuru. Ubugenzacyaha RIB bwamutaye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kurya amafaranga y'izabukuru yagenewe abakecuru ndetse n'abasaza. Karere ka Ngoma habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umugabo yagiye kugura burusheti, bamuhereza iyiriho ikinure ayimize ahita apfa. Dore yuko bari aho ngaho bavuze yuko iyi nyama yabari bayanze, iwe araza ahita yifata ahita yirya ayimize ahita apfa. Ni mu gihe abagabo batanu baje kugira ngo bamukubite mu gatuza nibura iyi nyama imanuke cyangwa izamuke, birangira uyu mugabo ashijemo umwuka azize inyama. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyamagabe ahabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane naho bifata ku munwa. Ni mu gihe Jean d'Amour akurikiranweho icyaha cyo kwiba ndetse akanakubita akanakomeretsa k'uyu munsi ku gicamunsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, tunasoza umwaka wa 2025 twinjira mu mwaka wa 2026. Yagiye kwiba, yiba inka, nyirayo amufashe aramukubita aranamukomeretsa kugeza izi saha arafunze. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Yibwa no mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'enkorogoto bakora rugakonkoma. Nongeye kubifuriza umwaka mushya, muzawurye nuzabarye. Noheri nziza kuri twese. Noheri izaba ku itariki Noheri izaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, tunasatira kwinjira mu mwaka wa 2026. Nizere yuko uyu mwaka wa 2026 muzawinjiramo mumeze neza cyane. Reka nongere kushimira abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mwese mwakoze share, abantu mwese mwadushyigikiye muri uno mwaka. Imana ibarinde kandi ibahereze iby'iminsi mikuru, kandi Imana ijye ibandindira. Nizere yuko urugendo rwacu turukomeje. Rero ubu dufite ikindi tugiye kubabwira kugira
kugeza izi saha turi gutanga amafaranga y'iminsi mikuru. Umuntu wese utwandikiye muri comment akaduhereza screenshot yuko yakoze subscribe, turi kohereza agafaranga katari gakenya buri ibihumbi 10 n'amafaranga menshi. Turi gufata rero batanu ba mbere bari bwandike SMS ku ino video, turabahereza amafaranga ibihumbi 10. Ikitonderwa wohereza SMS ushyiraho nimero zawe za telefoni, ushyiraho n'amazina, uvuga ati umwaka mushya muhire Kidasamura TV Rwanda, twite tugusunikira aka SMS k'amafaranga nawe winjire muri Noheli umeze neza. Nongeye kubibutsa yuko umwaka tuzawurasa ku itariki ya mbere y'ukwa mbere umwaka wa 2026. Uyu mwaka uraswa saa 6 z'ijoro twinjira mu mwaka wa 2026. Tuzaba rero turi live kuri Kidasamura TV Rwanda. Abantu mwese mutazabasha kugera kuri stade, abantu mwese mutazagera kuri convention center, niho tuzarasira umwaka, muzaba muri kubikurikirana live kuri Kidasamura TV Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Amakuru nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda. Imana